Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ko sila Sur Kumanang, sirunto si Memang si Bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah di video kita kali ini ya melo eri bahas. Di baca-baca ya regana gaugaukan salah satu pertanyaan dari subscriber ya nari tujuanai tanpa angka lungung ya mabiasa yang kelinga tanpa angka lungung. Nah, perlu dikasih disclaimer di sini bahwa nulik apa dek mana mari gaga review ye tanpa angka lungung nareko iro target makun raye dek to gaga punan nah umpamana tani atau lakai na tahu dek to gaga newa menjalin hubungan iro tahu apa nih meloki pegawi atau kalau ki pegawi tanpa angka lungung untuk balas dendam oleh apa majain are kuma pakor nasabah iya tuh agak-agak kajajiannya tergantung folek kimia nah oke sabtuku nah yang mua cara nah enak tuh kasa dibaca-baca nah are kuhuran ibaca ya ro itampak nih angka lungungnya itampak kata lu ibaca kata lu bacaan apa itampak angka lungungnya ibayangkan ya ro tahu melo umpamana ikiring tanpa angka lungung ibayangkan kaleu ko si peta apa kromi sistem cara kerjana agana bacana ya nari itu bismillahirrahmanirrahim walai tubumu upatameri tubuku walai atimu upatameri atiku walai atimu upatameri atiku dua nih tubuh si bawa ati kemudian walai nyawamu upatameri nyawaku wale alusukmu upatameri alusukku dega gaduaku mupariati rilalanna linoi barakala ilaha illallah muhammad rasulullah ya ro ibaca wekata lu napa ni tampak yang kalungunge ore tampak kalungunge ibayangkan ni riwaturi tampak nang kalungunge bayangkan ni ro tahu ngkar si zape tak leu yulangi kenga makada bismillahirrahmanirrahim wale tubumu upatameri tubuku walai atimu fatameri atiku kemudian walai nyawamu fatameri nyawaku walai alusukmu fatameri alusukku dega duaku mufariati rilinoi barakala ilaha illallah muhammad rasulullah. Jadi oke sapaku dek mana marigaga kapang ya peri bangsa nana ya yang penting dek itu ifake guna salah dalam kata artian maka dade dek na sembarang ifake kita we kamana angkana umpamana lakai na tahu loki pake ya salah cara tak salah ni ina rekomakunero kecuali umpamana idi jomlo kita we jomlo ya idi manibana fole kamana idi ingka beneta na paloki pego ibansana yaro loki palalung yakunre tergantung mana ngi fole rini ya enak kajajian iya tuh sedie sewa-sewa. Oke sapoku nareko kafaku tanata nareko irisang ifale ibaliwi nareko de nai irisang ya kutanai kita matogang kana dingiri bu video. Salamat kina to pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.